reality vesti, kale su tu. Klikni na video, sve ćeš vidjeti tu. Skandalni show, sve što te zanima. Sa nama uvek najnovije se otkriva. Pozdrav dragi pratioci. Sinoćna emisija je donela intrigantne trenutke kada je Marko Đedović podelio svoje mišljenje o mogućem interesu Filipa Cara za novu učesnicu. Aneli, voditelj Darko Tanasijević je postavio pitanje koje je podiglo mnogo prašine, a Marko je dao odgovore koji su mnogi ostavili bez teksta. U nastavku saznajte sve detalje. Sinoć je u emisiji Darka Tanasijevića gostovala zanimljiva trojka Jovana Tomić, Milena Kačavenda i Marko Đedović. Tokom razgovora, jedno pitanje voditelja izazvalo je posebnu pažnju. Naime, Car i Aneli su se zapratili na Instagramu, što je Darka navelo da postavi intrigantno pitanje: da li osjećaš nešto u vezi ovoga? Đedović nije ostao ravnodušan na to pitanje. Ne znam šta da ti kažem, ali čini mi se čudno, odgovorio je, ostavljajući prostor za spekulacije. Voditelj je zatim podsjetio sve prisutne na Filipovu sklonost prema određenom tipu devojaka, napomenuvši da Aneli možda ima ono nešto što bi moglo da privuče njegovu pažnju. Znamo kakve devojke rade Filipa, a Aneli definitivno ima taj kliker, zaključio je. Na kraju, Đedović je dodao: ne bih se iznenadio ako bi Aneli privukla Carevu pažnju. Ove reči su mnogima dale povoda da se zapitaju da li je u vazduhu nešto više od prijateljstva. Šta vi mislite o ovome? Da li se nešto sprema između Filipa i Aneli? Zapratite nas, lajkujte ovaj video i podelite svoje mišljenje u komentarima.